Ovo što vidite je Swift key tastatura na telefonu. Pokazat ćemo vam kako da je povećate. Odete na podešavanja. Pa onda na promeni veličinu. I kao što vidite možete da je povećate, a možete i da je pomerite na sredinu ekrana. Također možete i da je suzite. Ili raširite. Isto to može da se izvede ako odete na podešavanja u telefonu. Potražite podešavanja za jezik i tastaturu. Vidite da je Swift key podrazumevana tastatura. Odemo u njena podešavanja. Potom na raspored i tasteri. Pa promeni veličinu. I dobijamo isti meni koji smo imali i ranije.